urakoze cyane. Arakoze cyane rero Biramahire Abedi rutazamu ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko batakaje igikombe cy'amahoro ikipe ya APR Football Club bagiye kwambara imidari ndetse bagiye no gushyikirizwa iki gikombe. Ramadan yavuze ko babari imbere ariko ntabwo ari igihe kirekire, so uyu munsi igikombe noneho uzi ukuntu abasimbura baserebura kurusha abakinnyi, arimo arasoma igikombe nyuma yuko atanze inama zo kuri bench. Buriya ngo kuri bench habera inama nyinshi bari kugira abari mu kibuga. Abo rero n'abakinnyi ikipe ya APR Football Club bambikwa umudari uyu munsi. Urabona ko umutoza w'ikipe ya APR yari yanahisemo gushyira kuri fedo match, ntabwo yashyizeho paver nzira. Ariko hari akantu gato mise n'umarika sinzi, APR yatuje nta n'akambaro ka winners. Buriya hari aho bategereje utakambariye ahangaha se wakambariye. Ntekereza ko bazi ko bagifite umusozi wo kurira. ahubwo nakemera icyo ngicyo. Bafite umusozi wo kurira. Ubuyobozi bugomba kubyoroshya kugira ngo batirara, bagomba kwirinda ko birara. Abafaransa nibo babivuga neza ngo on a perdu la bataille mais pas la guerre. Nuko ngo uyu munsi batsinze bataille ari intambara. Nuko ngo batsinze igitero kirakunze ariko intambara kandi igitero kiba ari gito, intambara kiba ari ngari. Hajya uvuga ati ni igitero wenda n'urugero cyo gufata Stade Amahoro, ariko intambara yo gufata wenda Kigali itararangira. So APR mu ngutu twavuga ko urugendo ruracyariho, ariyo mpamvu ntekereza ko buriya hari ukuntu uvuga ngo reka tubireke tuzabikorera rimwe. Nibyo, iki ni igikombe cya 14 ikipe ya APR Football Club yegukanye cy'amahoro. Hanyuma ni bya bindi twavugaga ngo ese nibiza kuba boostinga mu rwego rwo kwitegura gukomeza shampiyona, kuko shampiyona y'u Rwanda isigaje iminsi 5 gusa kugira ngo ishyizweho akadomo hagati yabo n'ikipe ya Rayon Sport. Harimo itandukaniro ry'inota rimwe ku ikipe ya Rayon Sport imbere y'ikipe ya APR Football Club, ariko nanone nibize kubaha kwirara mu gihe bagera Ishyorongi, kuko barabizi neza ko hari urundi rugamba bagomba kurwana muri uru rugendo rwo gushaka igikombe cya shampiyona. Uyu mwaka habaye impinduka, Police igifite yaguye muri kimwe cya kabiri kirangiza inasezererwa n'ikipe ya APR Football Club. Ariko nanone Kayishema, mbere yuko mukanya tuza no kwakira izindi interview, nyemerera nkubaze iki kintu. Twari tumaze iminsi tubona ikipe ya APR Football Club isoza umukino abafana bayo imitima yakutse, tukabona ikipe irimo irasafaringa kandi yamaze kubona nk'igitego. Ejo bundi twabonye ikipe ya Etincelle inyuma ibishyura ibitego 2 ku mukino bagombaga gutsinda bagashimangira kuguma ku mwanya wa mbere. Twari tumaze kubona imikino 2 ya shampiyona ya derby, ikipe ya APR Rayon Sport irangira ari ubusa ku busa. Uyu munsi batsinze ibitego 2, banabitsinze hakiri kare mu gice cya mbere. Ni iki kintu wabonye cyabaye impinduka cyafashije iyi ekipe? Mbere gato tubanza kureba hariya Minisitiri wa Sport Neri Mukazayire ahereza, ntegereje kureba uburyo igikombe kigiye kwinjira muri Minadef. Neri Mukazayireza Claude Niyomugabo, kapiteni w'ikipe ya APR, igikombe cya 14 cy'amahoro atwaye. Niko bigenze koko, anateresante Claude ateresante rero ahereza igikombe Brigadier General Deo, akaba ari chairman wa APR. We biragenda gute? Kiraje gikomeze kizamuke, kigiye gutambagira. Iki gikombe kigiye gutambagira. Arabwira ati mube muretse. Nize ko tugiye kumukurikira kugira ngo turebe nibyo tumuterekeza muri Minadef. Niho kigiye ari gushaka inzira, urabibona? Ati inzira ni iyihe? Inzira barayimuhaye, agomba kugenda kikagerayo. Hariya haruguru hariyo CDS, umugabo w'ingabo z'u Rwanda, hariyo umugabo w'ingabo zirwanira mu kirere, ndetse akaba n'umugabo w'inkeragutabara. Bose rakamo ngicyo rero ko igikombe kinjira muri Minadef kugira ngo kigaruke mu bakinnyi. Ngibyo rero kizamuka kijya kwa Afande kwa CDS. Wow. Igikombe rero kugeza ubu ngubu kigeze Kimihurura. Igikombe cyamaze kugera Kimihurura. Ubu ngubu ngire ngo nawe wagira ijambo uvuga nyuma y'ikibazo nari nkubajije, ariko nyine kigomba guhererekanywa nyuma yuko kigeze kwa CDS. Nanjye Karunda waza wibaza utariye ahubwo uyu munsi yakuyemo uniform. Nibyo bari babyoroheje, banze umunsi yabazi ko ibintu bize koroha cyane. Nyakarundi akaba yarirwa igikombe. Ukurikiraho ni Afande Mupenzi, umugabo w'ingabo zirwanira mu kirere. Igikombe kigeze mu maboko yawe. Igikombe kigeze Kimihurura. Ubu noneho yagifata akagiha
akagiha bagenzi be bakagikora uko bashaka yakimanura akagiha abasivili hano iyo rero ni ikipe ya APR Football Club yegukanye Claude ko yishimye cyane. Ariko wari umaze mu kanya ngo ku APR yishimye uyu munsi mbere na mbere kavuge ko APR FC mbere y'uno mukino niyo yasabwaga gushaka igikombe kurusha Rayon Sport kubera ko nibura Rayon Sport ije ngo Covid ije twatwara igikombe sibyo APR yagomba kujya gushaka igikombe uko amahirwe yo gushaka icya kabiri nuko Rayon Sport itakaze noneho n'akakantu ko kuvuga ngo tutazagenda baduhetse kuko kugeza amakipe mbere mu kibuga ntiyazasohokera u Rwanda. Ikintu rero byasabaga nuko ikipe ya APR yagomba mu by'ukuri kuza mu mukino ikahita ibikora. Njye navuga ko mu by'ukuri ikipe cya kabiri APR Rayon Sport yarahindaguritse kuva ku munyezamu Kademi Ndiaye wavuye mu izamu ku baforunganye bavuyemo ibyo byose rero APR yagomba gukora ibishoboka byose umuntu watuje ikindi rega yaranayise staff yabo kubera ko abantu batangiranye Rayon Sport ntabwo bari kwitoza ibyo byose rero njye mvuga ko byagiye biyobora ikipe ya APR FC kwita yifuza kuba yabikora. Ikindi nuko yaba Kasa ndetse yaba n'umutoza batubwiye abaratero impande za APR zakora cyane kwa yaba kwa Watanzi na kwa Shiberi ndetse birakunda ikipe ya APR itwara igikombe. Ubu rero ni motivation yo kuvuga ngo iki turagitwaye ese ntibacitse intege reka tujye gushaka ikintu ni ikipe igiye gushaka n'igikombe cya shampiyona. Ibyo ni ibyishimo kuri kapitani w'ikipe ya APR Football Club akaba yitwa Claude uri gushyikiriza igikombe bagenzi be. Igikorwa remezo cyiza ubuyobozi bw'u Rwanda bwatwubakiye barahindura itara tukajya mu mwijima tukagaruka mu rumuri nta bya bindi ngo itara riraka mu minota 90 bari kubikora uko bashaka. Iyo ukanze ritaryaka ntabwo nkandi ikipe ya APR rero kurya kumugarika ba itwaye igikombe cy'amahoro 2025 igikombe cya 14 mu gihe cyo Rayon Sport bakurikiyeyo ifite ibikombe bitanu. Felicitation rero ku ikipe ya APR Football Club yegukanye igikombe cy'amahoro 2025 nyuma y'uko itsinze ikipe ya Rayon Sport ibitego 2-0. Ibitego byatsinzwe na Jibril Ouattara ku munota wa 4, igitego cya kabiri gitsindwa na Gilbert cyaje ku munota wa 30. nicyo gitumye baterura igikombe bari bategereje imyaka 8 kuko bagiherukaga 2017. ni ibyishimo rero kuva Stade Amahoro Kimihurura kuzamuka ukagera Ishyorongi iki bagiye kugikenyereraho ariko babizi neza ko muri iki cyumweru Kayishema baza kugaruka mu kibuga shampiyona y'u Rwanda igakomeza. APR Football Club yegukanye igikombe umudari wa zahabu miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma ikipe ya Rayon Sport ifite umudari wa silver ndetse inashyikirizwa miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu bagore ikipe ndangarwa niyo yegukanye iki gikombe ni ikipe ibarizwa mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Musanze. Rayon Sport yatsindiwe ku mukino wa nyuma nabwo itsinzwe ibitego 4-2. Abafana ba APR baranezerewe. Abafana ba APR baranezerewe ndetse babyumvise ko ubwo twaganiraga no mu gice cya mbere mbere ko gitangira cya kabiri bavuga ko babariye umutoza Darko Novi kuko umusaba ko Darko nubwo avuga ko tactique mahora ari mwiza ariko n'ubwa mbere nanjye mubonye mu kibuga afata ikipe akayifunga